reći ću ti nešto važno. Neće svi slaviti vaš uspjeh. Neki ljudi nisu ljuti na vas, samo su šokirani što nastavljate. Vide vašu upornost, otpornost i ne razumiju kako to radite. Očekivali su da ćeš odustati. Ali nisi. I to je ono što vas čini nezaustavljivim. Ne trebate njihovu potvrdu. Ne treba vam njihov aplauz. Ono što trebate je nepokolebljiva vjera u sebe. Vatra koja se ne da ugasiti. Uspjeh nije u tome da impresionirate druge, već u tome da sami sebi dokažete da ste sposobni, neumoljivi i otporni. Neka vas njihove sumnje potpiruju. Neka vas njihovo iznenađenje podsjeti da ste daleko veći nego što su ikada mogli zamisliti. Nastavite gurati naprijed, dokazujte da ste u pravu i nikada ne dopustite da vam itko kaže suprotno.